heritage site ukuphila nokuzigqaja ubuntu bethu ukuphila nokuzigqaja ubuntu bethu Wongani lo Wongani Suwile mntana thatha ukudla lapha ungahlangana ukuzizisa thathe lokhu intomfana eyethengisa yabalini uhambe hayi mama mina ngiye ukuthengiseni uyangibuza ukuthi njani bayidunda la hayi mama ngokwakho lokho mina ngiye ukuthengiseni ngiyeo senzo wami lokuthengisa Isala uthola ngibona ngomoko mntana ngibongana uzakubona phambili khona ngabo mntana uzacabanga amazwani kwelinye ilanga Hayi wena siswafuna ujwayela kuwe Angizwanga futhi ungafuna ujwayela kuwe indlela ayiboni angazofuna ujwayela kuwe uyanuka futhi ungafuna ujwayela kuwe Sela ngakujwayela abasakhanyi mina awungajwayeli kuwe uyanuka sithola mbeke awungajwayeli kubi mina gaga iminyama ongaka ngikudlala lo hlanya ngiyahlanya God Langale lapha manje udingani haya bhota siswami Hey manje bhuti wami mina ngiphethe indaba ezimbi yazi zethini siswami Emsebenzini ngale nthole sebefaka omunye umuntu Sorry Yes Ngiyakunika kuyimadlana okuncane nje owuphathisa ukuthi uthenga ukudla lempahla Ngibongile siswami Akulungile bhuti hayi ngiyabonga siswami Sharp ha umuntu wanzama wena uyangibuza ukuthi njani bayidunda la hayi mama ngokwakho lokho mina ngiye ukuthengiseni ngiyeo boy. Tinggal orang apa sebesar? Kamu kesana lo. Ada boleh ada nak pasal penduk kita buat. angeke ngizothenga Apa sebesar penduk apa penduk kita? ngiyacela phela Anta uthango bulan ada unafana wona. ngiyacela Ngicela. Asuka kada fela thoyi mina bona fana wona. ngiyacela Ngikunoqelayo ulethwa ngwini vele khona. uhlale phansi sikhulume la Hayi unafana fana isihlupha idropini. Ngifuna ukuqakisa wena. Hayi. Khuma izindaba yakho. ngiyazi kubi la Kubi akunjela uhamba njani? hey yazi ngathi mama egula le ekhaya manje simo sibi ngizama uzodinga umsebenzi lapha edolobheni manje akulapho okuhlangana ntakababa Akuhlangani lutho. Ya ngivela umele ube lesibindi mfana. Yabona mina le 15 years hlala streetini lapho yabona. manje ngicaphe uncede ngokudla Okokudla. Wona phela kwantshela ukuthi indaba yakho wena ngicela ngapha ngikunika ukudla wakwantshela ukuthi uhamba njani ungitshela ukuthi wakugula unyoka kwale kami ngoba unyoka ngungeni phela. hayi ngiyacela mntakababa nje okuncane nje ukuthi ngidle nje kuphela senlamalanga ngazi lokudla Somola ungathi mfana. Yabona isihle sesinkwa sene siwansu silumile. Hambe edobhot lona qithi ukudla mzawushaya ngubulale mfana. so ngithathe Ya thatha mfana. imali lokho akunye usephepheni ke Ungamphathela lapha. hayi ngiyacela Ngizama sinyani phela mfana khona ngikhalana khona lapho. Ungathathele bembe ayimani ngunike phela futhi thathela. Futhi thathela. Ngoba kade. Mfana ngidila la. hayi ngiyacela nto Uyabona mfana mina ngivela lapha edorobheni la. Umsalo wami ngikwazi ngowafa zaze ngitshele. Ubaba wami la angikwazi ukuthi waya ngabo wasuka waya nga. Hayi ngabuye ngifuna ukuyibhasi khonapha kwaphuma ukuthi wakutsheki hamba ngani ukuthi okumbe kwangiqinisela ukuthi ukuthi ngivele ngavele anyadubeka ndoda wathi abengijela implastic nibona 15 years phela khona phana le 15 years uhlala la 15 years ngihlala khonapha ntwana hayi asoma khona ngela ngawakho ngawami vele ngifuna umuntu phela yebo sis Nizolala lawa mina la ngwaboni kahle. Siyabathemba nje abantu lawa. Bathemba musa. Kathi niyadinga nekuseni ngakho. sesibuyele emsebenzini Isikhathi ngachayi. besicabanga ukuthi ingcono esibhalele ephepheni isikhathi sonke yale sikhathi Sukumani. Hayi sibona ngapha isikhathi esibhalwa phansi le. besingazi nomsana Isikhathi siyabona sibhala phansi futhi. Akumajeli iziphuphu lezi. akwazi wena Unozwela abantu bakho.